Naimbag nga oras, iti tunggal maysa, kumusta kayo? At di mananti gayam yo, Jen, na almoy tayo ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon, diti YouTube channel Jen, na almoy te drama. Kapadasan ni Kabsat Biday, sa napudno anagan, tintay drama, ngamsakbay na hello mampay kada Adrian Olonan, dita Quirino Province, Lucy Porcio, kan Geraldine Abriam. Kastimanti ko na ni Kabsat Biday, dirma ng biyanang, na samak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi, tamabangbang aran ngamin diriknak, no makakit-kita ak iti adu amula. Ngam day tapagismak kontra ti asawa, kat pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol asabtin kaya. Nagasidag. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayan ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko nakaon. Mula man nga tandagi jay. O, naikat na dya bakitanay. Nagita, ti paggasgastusam, mulmula. Uray ko maano, agbunga nagita, iti makantap na da serbina. Di ka kadisumanaon. Di nakla maawatanan ay day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di taamula, di adasidain ta. Sayang nga min dagitoy no jak alaan. Nakasailda. Ano na amin? Bambanog. Natangkid di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apita masidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kung dagitoy. Anya ko mama, ti pakais-stresam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Ano la amin nga amam. Bakbakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laang ti oras mo dita. Tulungan na kiting agmula tinatang. Kaduan tati agmula, tapno adun tumot ti apitan takit at dailakot ah. Welcome to Jenna Elmer the Drama. Biday! Rabiin! Anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-sim pakbiit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiin, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na ita aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan di sangsangwam. Alam na kiti ulas kan pungan mo dita ka maturugan. Kahit daumaw na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen magparinggaw, apay, umutang kaya? Wen ko ma, agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka, kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalaw ko ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray, talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta pare. Manungarod ti utangam. Ibagam, taitid ko adagaws. This drama is owned by Jenna Elmer the Drama. Agluto ka no madamdama ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaws iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa aya ti mulaam. Wen, tapno adaw ti maapay. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wen, ay na, sambutag tiyag mula.
Sambutak tinangina presyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to ka na no makaapitak. Di ka lamabot nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tararamidam. Awan mo't maganap mo itararamidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Di ko nam Basta, padwak dagiti mula. Ngala, agluto ka nga raw iti pangaldawan na iti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagpipintas mo dagito'y mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda motten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda motten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No da saringit da, ipat kumat adagosan. Ay na, nagmayat motten. Talaga nga impamay sa amon ta atensyon mo akadagita mulam. Wen, mare. Maragragsakan ngamin no ado ti makitkitak amula. Kanapintas dagito'y amula. Mabalin kumot lang nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga ro ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel. Kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagito'y klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy. Kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Dita mulam natan ti papapananti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamat danom asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao. Di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mulak, ilutlutwan ka pa'y la iti lamutam. Gusto nga rin tan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray. Ang bimabamat ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapol ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, oy, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi. Awan pa'y agas ti banog mo. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyo. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Agay sana bali Tinapata, gada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gayang magimulak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na! Unay kamutan! Apay ngay akinugtarang tamula! Nay natumbag! Anya kamutan! Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam! Nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan da kita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May stresa ka na kita mulmula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo, bilangan ka. No kasta, insardeng muntiang garden tata. White ta, nalogyak.
Law-lawan ka na nagmula. Naimbagpay ko namta nasubot ko ti puunan. Alanganan ngamin ti sorti dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tanga mon ta sublate mon. Inlablaban ko na dyan kat nangababakan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmat ata ta. Kat apay nga raw nila ko mon ngay. No dakkal gayam ti mapangpangabakam. Agam brood ako ni ti mabit. Alanak ni bakit ko ija brood. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kaw. Pagdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko matibalor da dyan. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price di 5,000. Nagninaman na itan. Nga mala. Diskitarak man iti pagbayad ka umarap. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga ro day ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, ang mga no anyaman ladi tanti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ikwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayanak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may ni ti kwarta. Ala, mabait lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. Ato yun ti kanam, kan inumam, chicken cow. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken cow. Alan, kas ka na bagtit nagsasaong agmay-may salita. Bagtit asasawang ba? Kano kasasaok to chicken cow? Manipod at daday ta manok mo. Di talat taayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros kang apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte ti uy. Mangan kiting. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kom. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan dayta manok mo. Nangalaam dita aya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam da kita mulam. Liw-liwak mo't da itaw. Isabay bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Naglukumot ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok matgayam. Ay patpatyam tumot da jay nga amam. Kat amom at abulbulas tugi. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun apyestaan. Anyan, no apay mo't ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasurun nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay ngay nagpabak ka chicken cow. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di napatay saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Mga apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw. Siya amin ang tagtrab-trabaho dito unag tibalay. Ay kaano sama? Tasi ka nga rin di babae. Sumanao ka manan. Panawanak di tayo na napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanuga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapol amayalis damanen iti sabali apa. Gusto man ngaminan na ita mula-mula. Day tamanok mo ti sardangam. Ay na, makaring-ring ka. Di ta ka man langan. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang ka na kaya. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang.
Isa dagito man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito. Ni, nanang, anyat sangsangitan niyo. Dagito'y mulak kasi naman, pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramat nga agpay so dagita mula yun. Ay, tulungan nakman anak ko. Isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukol tinaduman. Ado tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya ba? Itaman pa'y anasapa ka nagluto biday. Wan, tamabisina kon. Anya talinuto masidenta. Manok samad. Nangalam di tangay. Kat agit itlog mo agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalam iti pinartime ko na. Basta siyak mga nakon, tamabisina kon. Agora ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samat manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sikati awanan itibain. Tadinadaal mo dagiti mulak. Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. Anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak di ka chat yu agumatang itila ko yung impusyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikati kaunaan anagmain madam. Uwan nga rod. Nagadumagayam timula yu ditoy. Ado ti pagpilian. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno mo yo. Dagita tay mula ang inginaan. Kadno kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amo day ta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminin. Pinaadok, tamagustuak ti itsura day ta mula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Iso nga ibagbagak da ito eh. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti ladadakkel tigatangam madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwang bakit. Di ka mo lamalmalpas ng bilbilang ditan. Kaya't mo, tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanan, kabailak abilangan asisyak, agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Manya, di makitam itan, ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol tay naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanya, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din ba kahit? Sige, likan paritan nga agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa yung mga sikaso ka nag iti mulam Saanan, kabailak nga uray awan kadwa. Biday ba kahit? Ayan mau. Apay aya, adda ito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nung us-usarin na kita, oy? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San basta daga ti ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay,
masapul gayam at timplaan. Una, tapno na bunas timula. Tapno na pintas timula. No napintas mo't tidaga ang maikabel. Sige, takarga ak itinaga itaw. Alang arog. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman lang, tapno mabibit amalpas. Hindi kagdanag, tano makalako aktumanan, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Kitsuri manan, no imbulang it ko nang itimulam iday. Nukas dyan na po ti ulaw, ipapas ko ti pungtot ko ka nang itimulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipate munday jay, inggo. Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan diti YouTube channel Jen na Almoite Drama. Dahil diti channel nga original nga kinkukwa kadagitiman ng biyanang kan biag ti tao a drama. Kapadasan ni Cubs at Mia saan napudnanagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga dadita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipudmat ken ni Marieta Padual. Makablawan amin akabagyan ni Nanang na dita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat ken ni Yanli Viloria dita Riyadh. Testimonti ko na ni Cubs at Mia. Dear manang biyanang, idiubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impaampundak ni lolak, iso ni apong ko ti di makalak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanin kan ka. Ado tinaitulong mo kanyak, tapno makaiskwela ang. Pasit ti panagayat ko kin karayta. Kan para madla kadata adwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga rin ti panagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Well, ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panagrador mo. Saanan? Mabiit matladay kay. Mataktak ka laang. Iso asaanan, Johnny. Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain matladay kay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayo. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayo, tawisan na kayo. Hindi namot kaya. Tapno dimbar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Ada dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan marok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka diya kasta ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagijay. Iswana nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga ron kablawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabali namang kontak kadakwada. Tasika tada cellphone na. Talaga ang rupat kwarta dagitado. Eh,
Apay mananaya, kasta ti panagsasam. Itatanaam wanda nakagradwara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanya, sada kundi pakita. Mia, pok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, di na palabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbi kadakwada, takas jaylat kalakan at ipanang ipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apo. Uray pa'y. Rumwara. Papadam nga ay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo, ti pa nagradwar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay na kami suot kami ya. Masurunak ije balay Johnny. Taad da dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan nagradwara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asideg da ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi dyan. Respeto ang latta ida Didak to pa'y pinagan ano idi ubingak. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak inton Sabado. Mabalina na iti mulak katarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalata ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyang. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko akurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, anabrinwas japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idya pasyaron mi. Nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itaka na kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayang data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayang Remy. Agtrab-trabaho kan? Juan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabak mo. Ala, desente ka mo tangog kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamukidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? When nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabaho. Ang siyak, aglaklako lati di palengke ti panggada. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya.
ta opisina ti pagtrabahwam. Ngam siya, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iti restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan ube. Naibos mat nga minantay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita? Ala, bayadam nga ron na, tagawid akon. At dapat ngamin aramida kiti garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasidi napasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo, ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minin, mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na. Medyo nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit masawan? Sigod mo't nga muna aman nalo nak. Ngam kasla ibain namutan ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay-ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayem ko. Takaskan ka tinagbalin anobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan, nataer. Ha? Ay, saan ba eh? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti bagbagak, Johnny. Ngam sanak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak maron. Ang mga isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanya. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Lain mga oras mo, Mia anak ko. Apay, anyat masapul nyo. Umay kulay to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabalilak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Tamo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Basta kami ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo na. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kanto ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin nakasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan ng duatawan. Anya, iti kabitan a panawan ko nam? Ngam atawan pay lati urayan? Kaanon tupay ngay? Ada pa nga min importante nga sa sikaswa kita. Hanggang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Takayat kumatan ngag simpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. May mga orasyon na. Ay, kastamat kan ka, baraw. Sir ko nayo king ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. Mala, mabit lang tayo sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay.
Di mo't ni Johnny tinubyo. Idi, ngam saan itan. I-break kon dagya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a professional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. Kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko nana. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Sana problema data. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Pangasi Mia, di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adto yan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ang Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingit akiti panagsina yun ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayam ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanan? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Gasto ya. Nasaya at lagtamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumusta niya apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyo nga asikaswan na. Ala, tili bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Agad patyan nak ngamin Nabayag mo tin agar aramakin ka. Di nakpalapat yan. Agayatak kin kan. Sabi ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko dyan ex mo. Anya ko maita. Awan naman problema iti dayta. Di mo panunutan ni Mia. Tadang sa baling asawa na. Di may papan karata ti panunutan. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kundi nakpay inyam amo iti pamilya. Pasensya ka, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Amay, anyat kaya't masawan. Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Ano? Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayon akmat nga may di ti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad ka na ka di. Sigurado apaayan nak. Angam di ka matanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan di ti sikog mo. Na kayo ti ipang pangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin,
Palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari amakadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan pagbali na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaang day di alalaki. Umaylaang numasango na. Ngam di priority na. Kat ti original nga asawa na. Diyak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Diyak mat na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay. Kastilat na. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag. Addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, ayan nga ka magnahan eh. Amangan na may kaglis ka. Kumpart ka kanya. Uwan, honey. Dadyani, dayjay ah. Mia! Nakita da ko na. Pumanawak lang ko man. Nakita da ko mo tala. Kumusta? Kasi pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Dua kaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo ngay. Awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Nakaapal. Agoy-kuyog na. Ngam siya. Diyak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasap ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo namang gadak. Takas di mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapol na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan me. Agyaman nak nanang. Hello, gagayam na yung bag nga oras yung amin. Manipod ka ni Kabsat Emma saan napod na nagantintay drama. Ngam kaya't kumanan ngay pakam mo aday ito lang ti official channel ti gayam yo Jenna Almoite Drama. Ano sa dino ipakakitaan kadagiti original nga upload tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Tangamin ado dagiti mang taktakaw kadagiti videos tayo ket irere-upload da kadagiti channel da. Ket kidawak man titulong yo dito channel tayo. Ano adaman pay makita yo nga agrere-upload kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao. Pakitulungan da kami amang i-report. Salamat manen iti suporta. Ket sakbay nga ruti drama makablawa man pay da Rodelin Tamayo, Joseph Rasote, kan Susan Despedita, Singapore. Kastoy man ti kunani Kabsat Emma. Dear manang biyanang,
may saak abalo, kat adag may sa nga anak ko. Ngam aday ti adayo tagtrab-trabaho ija abroad. Adamot ba kalalaki akabsat ko kat isutikad kadwak iti balay mi. Tawan kat nga rod balay na, iso pinagnaad kon iti balay mi. Tingarod kabsat ko ti pakay sentroan, wano pagtarayan to istorya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, agdakan manang. Kumusta? Nay Rormount tay pauit ti kaanakak. Wan, Mario, at ginatang ko nga ikan. Lutwa mo, ta iso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tama ibos mo ti kwartak no kadwa ka. Di manang mangrabak manay. Mangrabak nga. Agpay sumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Di manang Malaing kalutwanan to'y insangput ko, Mario. makapasadot mo taglutaw no sa nakarnay. Ang malaman lang ay. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan ka. Doang aldawan ngagsaksakay, jak lay bagbagakin ka. Apay ang nasakit. Jak nga ron amaw. Madanagan na nga ron. Amangan ba't no nadadaan ng tikid, naiwan no liver ka. Kaiinom mo iti arak daytan ah. Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, nagatigdog mo ti pilay di public. Diyak ka ba lang ti agpila ti mabayag, nasakit at talaga ti tiyan ka. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam a 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabait lang nga raw. Aday ta. Inkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken haloblak inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguro. Ala, inka agpa-check up nga rudan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Wan manang, kasto ikaw, di ako nagsukat. Ni, much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Ano? Tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak ka ba lang ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanen Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kas kala nalaos at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kan kasla. Angot hangover kamot. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kanjak nakaturturog iti rabi ay. Tatalaga nasakit ti tiyan ko. Apay, di da nang tad iti agas mo ay Nang teda, ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor ka, sala umipikto ti agas ka, kalpasan ti doang nga aldaw. Anya. Anyat ko na dangay. Apay kano anasakit ti tiyan mo. Alaak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya. Ay katala Agsubli ka nga ro din ton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay nga agsaksakit ta tiyan mo. Manang, ada ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand.
Pangusarak itilugan kat jakmut amot agmaneho. Ay katisuro ka manang. Lalakalang may. Automatic na jay. Isaan lalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwarta. Adda? Adot kwartam ijibangkaw. Binulan apaw itan na kanikayla manipod abroad. Sa bali pa'y tay pensyon mo. Mano aya, 100K kanulaan. No sa balit pangilakwan na, 120K. Angam no data, 100K kanulangan. anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Sakti bang isurokin kang ag-drive. Angam numasadot kang agmanehaw. Sakti agbalin na driver mo. Ay, damagag tupay kini kailaan no anyat makunana. Already mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo ala ko ti gayem na alukan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang. Adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat na dalugan nyo. Urita mo na Uncle Dag Drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Sana na masapol nga commute kayo. Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo anot dadahal nan. Ala, taibagak tukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Mangkuyog kayo iti mekaniko, tapno damang kita. Wan anak ko, ibagak tukin ni uncle mo. Di kay madalagan na naima. Kondisyon tilugan ka. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ka. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kuko iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ka. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na? Makagatang kamin tumanen makaurnong da tao. At nga min taong sarami iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Adyaman akmat na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di ayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan nakto iti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yun nga umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no pensyonado ti kapsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Ay, wala. Nasingpod na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpod kanyak. Amin nakidawag itid na. Unang uto-uto mo. Ang bagbagam nga pacheck up mo. Ng paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka ang mamatpati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papananti kwarta. Tama. Tama nga no makarma kay tikas ng aramidam tatang. No makarmaak, mairaman kayo Takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang di na kami ramraman tatang. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna may suro nakagmaneho.
Kaano ngay niya isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Guna, ngamno ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Uwan ata mapan ko nga ron ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kanto gayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay Umadanayin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya haymay. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Iti lugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo mana. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dyan na kondisyonan. Kan agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay saus. Katno kay parparehistro day dyan di na panabulan na na. Ah, kuna na ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon mo rin Ay naglukon da di Mario. Sa dimawat manon iti kwarta kanyak. Pagparehistro na kano. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyatda iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya? Ay nagluko da iti ayan. Lukluk kun naksamot da iti tao. Nod na ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay-sayang lang ti kwarta adaw-dawatin na karakayaw. Apay, adda pa managnagda, amang ibagay ti kasta karakayaw. Dadadaulin dak nagitatatao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaal ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idangay daram no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang? Isuda, wano siyak akabsat lao. ay. Kahit naggapuam nga rod. Apay adwal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Napan ko nga ron impariper ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi jata tao. Tilendandanon dakin ka. Sa di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamig. Ay, sana, sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan ka sayang? Naimbagla pag service tayo. Di yun ikaniti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kun timangtad iti kwarta kun kwa na. Iso na laang tamakaungat no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpat. Alaman anak ko, sikat makisarita kun kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sabay sabali no makaungat. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni uncle. Makipagnanaad lang arod ka datayon. Kas dyan pa'y laang taramidan na. Mun nga road. Nasingpat kayo unay nga minanang. Di yung spoil dan Di yun ikaniti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Miss, panyum ka di day tao.
Saka ti kasarsaritam, ading. Wen mes, panyom ka di day tao. Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kaon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Sana madlaw nga 85 maon. Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. San ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyongay nga ta. Si kamat latilim mabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid ako. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Pun nga raw, nakitak ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 million. 1 milyon na sa asawa mag. San mo ha? 50,000 pesos lang mat ha? Tanay, masaduta karwar-arwar iti balay. Iso ginulpi kung da bastok iti manuabulan. Ala, umay kamis. Takuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang runakit adda kwarta nga igimaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanong dayta in order ta. Kas pagyaman ko, iti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Aya, ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titong galmaysa. Anyat ibagbagamon. Nalab at persaytakin ka, Maria. I love you. Ay nadal na ka man. Dinakman bulbul at singon. Sika. No kaya tenak, agdunatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iti balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dala nita. Numuna kitang may sakan sa iti balaymaw. Nay, apay nga amom. Kurak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iti balayaw. Agam, apay awan anak maw. Adaday je abroad. Nasapa ka na balaw ngamja ko na kaya sawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Asino ti bakit nga insangput mo, Mariaw? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangraba. Asino day jay ko na? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko lang dito balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmaw. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mariaw. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, taraping sapay la amag na. Sige, rumbar kami matlaang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria, iji balay da. Maria, babes. Imawag ti may sa kadang iti karuba may. Apay ka no, Maria. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital, kat agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Aniya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y. Uray 100K laang. Kayadak daw no agpaw iti ka anakak iti abroad. Inton umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw eh. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak ditoy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Alan, babes, agunay kan. Sige,
Mabit lang nga raw tagpulbos ka nagsukatak. Ay na, agyaman at talaga kan ka, babes. Naimaglakid din tadda ka pagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko te kwarta, agpirma ka pa'y nga ron dito'y naramid ko kasuratan, Mariaw. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniya. Ah, nalaing ka pa'y mo't lagayang magsurat. Kuwa na, naindag pa'y lang, ti pa nagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapol pa'y lang, ayakit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang, no, ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan, tapno malpasan. Alang arod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madam tamamanang. Anya dagita nakabag iti dadakal. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam, Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akabsa mo. awan manang, napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab sa mo. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yun mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna nangaramata medyo ospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no ti biyag mo. Anya? Adto ti kasuratan na nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na ka di idardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nak idardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na ino makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka! Inton na gornosan, nagita sakam! Maria. Basta sagana ka, tay darom ka, Mario, aman loloko! Hello, gagayam na yung bagong oras si amin at timanante gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang, kantimang parpartuat iti drama abiyag ti tao, katsapay kumata di kay tupulos, mauma amang tarabay kadagiti drama tayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama, abiyag ti tao, ken man ng biyanang drama. Manipod kanikab sa Jenny, saan napod na nagantin tayo drama, ngamsakbay ti amin na makablaawa mampay, idama sa Evangelista, Renz J. Samilin, dita Bambang, Nueva Vizcaya, ken Ninita Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Jenny. Dear manang biyanang, may sa profesional tinobyo. Ngam siya sa anak nakalpas iti kolehyo. Ngam nagasatak ta kinayat naklat ta tinobyo nga oray awan na ilipas ko a kurso. Rogyak nga rudyag sa laysay, idim pasyarnak tinobyo, ijay balayda. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga oras yun, tata. Nana, agmano God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo na itadam tamaga mon puray. Bala, umay kayo, Jason. Ayaba mong tanubyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayo. Si kamot puray. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di da pa'y sinungbatan day jay ang damag ko. Kakasano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na. Anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na.
Anyat mabalin maw, no sana profesional tiyag balin na manugang maw. Awan maaramidam Saan nga pampanunot na dyan nga anak mo, no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya mamakapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya mamakaawid jay nobya na sa kanto agdamag, takababain. Itatanagawid ang Genobiam, Jason. Sungbatam ti mo sinungbatan na sa ludsod ko. Padamot la ka de a professional Genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo iti padam a professional. Anya't serbim anak kaadal, no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay. Asawaam ay aday Genobiam. Uwan ang nanang. Tulagan tayo kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Jay kumamot padam a professional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabalak asuportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatul mo ti paganandaram. Nanang. Jay professional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umutan nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa yung agtrabaho iti unag ti balay. Kan nalaing aglutaw. Uray man gagat na amin agagat. No di mo't agsweldo. Awan serbina. Uray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko uray tapasig damat a profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak na gijay nanang? Apay, diyo kaya, timaadaan iti apukaw. Ayos laeng nga uray awan apukok kan ka. Uray taadda apukok kinila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sabalin tay kumapadam nga adda na ilupas na muta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat kong asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango, ado ti asikaswa. Anya ko matya asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kag dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakildan. Basit unay yung dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasan. Sana tila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng uray sanon. Katuwan Gapot ta lalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namat na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag, ti adu pa yasaw. Nakamamuan na nga iti day Janobia na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti daya babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari jay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No isunto lang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod naman niya nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin na. Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo, no nalpas ka na. Nay, nagsapan. Kada pa'y may kadwa programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragragsak kat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na ya.
Nalpas lang aron ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan, manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga ron nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Tagurigor matag. Ay ala, makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo ito tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da balayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamat kaya't aparakan ka. Bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na ratikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisuot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di nakayat aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mayroong kan tumot lang iti kasya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak ang asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalik-liklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man, Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason, Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka, urayan yung latan, Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan Kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ije tayon to nasilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano? Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ije tayo tong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni Manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Katnay, ditay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabailat. Pasensya kan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason. Uwenta na banog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, tasya kong timbang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukulam di tagay. Umay ka agdigusan Wayne, madamdama akton nga agdigaws. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Kapno ag-enjoy ka nga agdigos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang tanay, kasi Mike. Isulang taglutluto dito'y. Anya nga ron ti mayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang. Ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan. Kabailat. Umay kan, kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny ate aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din, apay ay akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimad apa naggustong kankwana. Oh, naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na.
Sa nagaputan nagagat kat baon ka mo tinabaon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Jakamukan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, at senyorita, naglalayngan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang ditoy. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalus, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana ba tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Agpaiso, Jason. Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jay titrato na kanya. Noon nalakala ko matimang sermon iti bakit inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsin talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwang nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katuan ananang. Ngamnay, lepas pa jay lablaba ama, di mo panawan na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipang. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipang. Anyat una am alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipang. Alangaron, di pansit latan. Manggalip kanto pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. At dan nasa pulan niya pagnaadan ni kay Jenny tatang. Iso alumasin kami niti pagnaadan. Ay kay, anda ka na kayo na ita anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kwa na. Tub-tub nga rin mait, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso na sayaat no, lumasin kayo ta, may mayat mo't laang. Ngun nga ron, amok na itang aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidiniskotir ken kwa na. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Agatap ka manay nakunak. Kahit agpay sumat. Kat day jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mo't laang no lumasin dan. Tapno amuda ti agdaken awan. Awan latam mukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Pagadalan na? Wana, oray tad wala nga natawan agturpos ka ni ti koreho. Ha? Kayat ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. May lipas mo ti kurso na rugyam. Kayat ko lang unay Jason. Saan na bali tawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela, lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Kastaya. No kasta nga rod, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto matkit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte talaga day jay at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Kan, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalon day jay babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto jay kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny, asawak. Agyaman nak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko.
Nagsayaat kang asawa. Para mutla katatada ito, Jenny. Para tibuklan ta pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawang? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. At na dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Saan ako na makapag na, Jenny, asawak? Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggan. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybay ang Jason. Adda aklaan ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanaga manak ko. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi ka mo't, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumusta unjay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot di anak ko. Ang mga nubaybay ang di asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. O, ato yan ti kanong Jason lakay. Mangan ka naman. Ato mo ti danong mo. Agyamanak bakit? Ala, ingkapay agsuka, ta siya akong ti mga sikasukin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kan kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Norumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni tikanak aging gaytal daw. Kat no kastoy amalem, itek out ang nakmatan itikanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy kinagtong palak. Naragsakaklat ta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Iso itan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Isa nagasa taklat ta. Tanakatumpungak itinasingpot nga asawa. Ala, mapanak ko Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Un ananang. Kat agyaman kami nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman akan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrabangak ti mga sikaso ken ko nanang. Taasawak kat nga ron. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pagpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak. Kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikasukin ni Jason. Ha? Di ka madanagan. Tasaanan ang maulit tinaalas at ratok kan ka iti balasang ko.
Kaya't da kaatulungan. Isu ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kini Jason dayta.